mendapatkan informasi dari majikan nih. Ada salah satu mbaknya diinformasikan mengambil uang majikan sebesar 200.000 Hong Kong dolar dan berjanji akan mengembalikannya. Ya, mbaknya ini berjanji akan mengembalikannya. Ada videonya juga. Sampai dicari nih, Mbak Susan hubungono majikamu lah Mbak Susan. Jadi ben gak ruwet wong iki statusnya wong Indonesia soalnya masalah iki Mbak Susan. Ayolah ojo kaya ngono Mbak Susan ya, yang kalau kamu malu atau apa golekno Miss Uni wes. Iki ono videomu soalnya Mbak Susan. Ada video kamu yang dikirimkan oleh majikamu ke saya. Jadi Mbak Susan ini majikamu ditulisi dalam bahasa ngene iki Indonesia loh Mbak Susan ya. Tolong ayo Mbak Susan metua Mbak Susan. Ojo ngisini. Ini soalnya tulisannya Indonesia gitu loh, orang Indonesia gitu loh. Ayolah Mbak Susan. Wong di Mbak Susan iki. Hubungi polisi langsung ketika Anda melihat foto Susan. Ambil foto untuk saya dan saya akan memberikan Anda 3.000. Sampai majikannya ngomong, lek bisa menemukan dia dikasih uang 3.000. Mbak Susan, sampean golekno aku gak kate njukuk duit sing 3.000 hadiah teko majikanmu kuwi. Tapi sampean muncul loh, karena apa? Ini pasti laporan SB polisi. Ini membawa nama Indonesia. Ini tulisannya Indonesia. Ini mencuri uang. Ya teman-teman ya, tolong Mbak Susan ya, tolong infokan ke Miss Uni ya teman-teman ya yang melihat Mbak Susan. Ayo ojo sampai ngisini Indonesia lah. Ini konsepnya kita nggak boleh kayak gini ya Mbak Susan ya. Nek kita kayak gini yang rugi kita sendiri loh. Bener. Yang malu itu kita sendiri karena ini akan membawa nama Indonesia juga gitu loh. Saya nggak peduli betapa hebatnya kamu di luar sana seperti apa. Ayo Mbak Susan mati San. Iki jangan ruwet loh rek, ojo ngono lah. Maksudku wangel ya arek iki lek diomongi. Paham nggak maksud saya? Jadi halo? Kira ruwet iki. Sekarang ini iki apa dhewe iki hawa-hawane iku akan nggak bagus buat diri sendiri gitu loh. Alah sinyalku ya melet ya. Ayo rek, sing ketemu sama Mbak Susan rek. Aku moco SMS majikan itu yo izin rek. Ada yang kenal nggak dengan Mbak Susan nih? Ngerti nggak maksud saya rek? Jangan ngomong ngisini arek-arek iki jan. Ono ceritane. Ojo sampai kaya ngene iki lah. Paham nggak maksudnya Miss Uni? Iki ruwet iki bakale ngono lho rek. Hah? Iki piye iki? Bener gak sih? Ojo ngene iki, ojo dolanan ngene iki rek. Aku ki gak percaya omongannya majikan lah. Aku percaya sama Mbak Susan tidak mencuri. Saya lebih percaya kalau Mbak Susan itu tidak mencuri. Mungkin ada salah paham atau apa. Tapi sampean muncul loh Mbak Susan. Ben gak keluar di media sosial bahwa kamu itu nyuri. Iya kan? Jadi biar Mbak Susan keluar dari sarangnya. Sarang opo jadi? Sarang manuk tak sarang walet. Mbak Susan metu sampean Mbak Susan. Ben gak ruwet ngono lho. Iya benar. Sing ruwet iki sapa iki? Aku gak percaya omongane majikamu ya. Aku gak percaya omongane majikamu, cuman saya minta Mbak Susannya keluar deh. Keluar ngomong Mbak sama aku, Mbak. Jadi aku gak percaya omongane majikane wes. Saya percaya omonganmu, Mbak. Majikannya tak telepon iki. Tenan apa ora? Wai? Hai, 係咪 Miss 啊？ Hah? Hello，係咪 Miss Uni 啊 Oh hai. ？Hello，Miss Uni，我真係揾咗你好耐啦。唔好意思，但係我而家開 live 咯，你方唔方便呢？開 live 啊？係啊。好啊，而家開啊。OK，好啊。咁
因為我頭先睇你個 WhatsApp 我唔知呢個真係咪點樣我見到蘇珊，跟住我頭先都講咗喺 live 有好多人而家睇緊所以我想要問下，我唔知呢個真係咪你哋有問題係咪點樣？我唔會幫僱主，我都唔會幫個姐姐，我係中間企喺中間。咁但係你而家開 live 係有邊個睇到㗎？即係你而家同我 live 係？係啊，我有3000個人睇啊。即係我個樣咪會 show 俾佢哋睇咯。喺邊度有你個樣啊？即係你話而家同我開 live 啊嘛，唔係咩？唔係唔使你個樣，唔使。但聽你個電話，我講俾你聽，我而家喺 live，但睇我個樣，冇你個樣。好啊。係啊，因為我頭先見到個姐姐同你傾係拍間 video，係咪嗰啲姐姐啊？你講乜嘢話？頭先我見到個你拍片啊嘛，個姐姐會俾翻你錢，等先啊，睇下先啊。呢個就係 Susan 咯。我嗰啲係 Susan 㗎。係啊，哦佢呃咗好多人錢啊，Miss Uni，你知唔知啊？哦好，咁可唔可以講俾我聽清楚啲？點解你工人可以偷你個錢咧？我係咪而家喺依度講俾你聽啊？可以係咁樣講。嗱，就係咁樣嘅，我用緊一個工人，跟住佢咧就走咗，咁佢走咗啦，好。個工人姐姐走咗，咁我咧就冇工人用啦，咁冇工人用，我都係會跟住咁樣照喺 agent 嗰度請。係。咁照喺 agent 度請咧，咁我第一個工人咧就同我講，請咗大約14日到啦，佢就話俾我知個工人姐姐肺癆嚟唔到香港，咁 OK，咁我就轉啦，我就再等啦，我就等，咁我等第二個工人咯喎，我等到去佢已經係等咗個幾兩個月啦，去到就嚟佢話月尾咧會嚟香港，月尾會嚟香港，跟住咧5月29號會嚟香港，咁我就5月27號問佢。咁我喺邊度接姐姐啊？我喺邊度接佢？我驚佢唔識路啊！點知間 agent 就同我講，姐姐話自己受咗傷嚟唔到香港。哦，OK。係啦，咁 OK 啦。咁我已經等咗，我由3月12號等到去5月27號，你都同我講冇工人。咁我係一個單親媽咪嚟嘅。你知唔知咩叫單親媽咪啊？即係我自己一個帶住一個5歲嘅小朋友。咁我自己要開工，我自己要揾錢㗎嘛，Miss Uni，冇錢點樣養小朋友咧？係咪？咁好啦，咁我真係冇辦法。咁我咧有個客人啦，我自己開鋪頭嘅。咁我有個客人咧就同我講，佢啱啱請咗個新姐姐啊。個姐姐叫華華，華華有個 friend，佢係等緊 visa 㗎，好安全㗎。我就問佢啦。喂，會唔會唔安全㗎？你等緊 visa，佢話梗係唔會啦，我一定揾到佢㗎。我可以叫佢幫你翻住 part time 先啦，佢都等 visa，佢好安全㗎。咁樣同我講，一定揾到佢㗎。咁 OK 啦，咁我就用咗呢個 Susan 啦。咁呢個 Susan 嚟到我就真係尖沙咀接佢嘅。咁我去尖沙咀接咗佢翻嚟啦。咁第一日、第二日都冇嘢嘅。第3日朝頭早，我打電話俾佢，佢已經消失咗啦。哦，OK。咁我已經即刻咧，我喺鋪頭，我翻緊工㗎，我即刻翻屋企。咁我檢查啦，檢查自己啲手袋喺唔喺度。啲手袋喺度。就咁睇咧就冇唔見嘢，但係咧發現之後咧就發現唔見咗我個仔咧就係6月1號生日嘅，咁人哋咧就俾咗啲利是佢，利是錢啊。嗰度都萬幾蚊㗎。OK。係啦，即係啲朋友啊、親戚啊俾咗啲利是佢，都攞萬幾蚊嘅。咁好啦。咁但係我唔係即日發覺㗎嚇，因為人哋俾咗啲利是，我冇即時拆，我又唔知道，我要逐個問翻你俾幾多錢，我唔知道。咁好啦，咁當日個 Susan 唔消失咗啦嘛，佢送咗我個仔翻學，跟住打俾佢已經冇人聽啦，咁我已經知道有問題啦，咁我就即刻聯絡介紹呢個 Susan 俾我嗰個華華啦。跟住個華華就叫佢揾啦，點知個華華同我講佢揾唔到，但係佢咧就俾咗一個旺角嘅 boarding house 我，我就即刻 call Uber 出去旺角嘅 boarding house。我 call Uber 出去旺角 boarding house，點知去到梗係揾唔到啦，冇啦。一陣間啲中文又話唔係呢度，又唔係嗰度，咁我 call 咗 police 嘅，咁我揾咗 police，咁揾唔到啦。跟住我好唔開心啦，我喺條街度喊，
點知個天可憐我啊！我喺彌敦道旺角彌敦道撞到佢拖住個男人咯。OK。係啦，我即刻捉住佢話：喂，點解你唔見咗？跟住佢就即刻同我講：你唔好報警啊！你唔好報警啊！我哋我唔啱啊，對唔住啊！跟住我就係我唔啱啊，對唔住啊，乜咁好啦，我就即係我可憐佢。跟住我話我唔係想去死啊！我話即係你點樣？原來佢係 overstay 嘅。原來佢 overstay。咁好啦，佢就我唔好報警。佢話會佢就話佢冇偷我嘢，佢堅持自己冇偷我嘢。跟住咧，我就我梗係唔會信啦。跟住，但我未檢查到，我未得閒翻屋企慢慢檢查自己唔見咗啲乜嘢啊嘛。跟住佢就帶咗我去佢住同個男人住嗰個屋企，喺旺角山東街，我影咗相噶啦。跟住咧，佢就叫個男人開門俾我哋。跟住咧就上去影咗佢相啦。跟住佢就同我講，佢話佢會俾翻錢我嘅。就係拍咗嗰段片，就係 Susan 拍咗嗰段片啊。我係冇講大話嘅。咁。即係佢自己拍㗎嘛？佢話太太話唔見咗銀紙，之後個 WhatsApp 對話咧，佢仲好惡㗎。佢仲話你請黑工啊，我 overstay 㗎，你請黑工啊，你都要坐監㗎。我最多咪翻印尼咯，我冇所謂啊，我咪翻印尼咯。咁好啦，佢就話每個星期俾1000蚊我，最後係冇俾過錢。OK。咁好啦，我真係因為呢件事我就好嬲啦。咁我鋪頭即係我估你去好犀利，咁我就好唔開心。我好多印尼姐姐 friend 㗎。即係我都同啲印尼姐姐講，啲印尼姐姐就幫我啊，即係話你去揾 Miss Uni 啦，佢好好人㗎，你去揾佢幫你啦。佢喺 TikTok 嗰度好多姐姐睇佢㗎，佢可以幫你。個姐姐真係好衰啊，點樣咁樣講俾我聽啦。跟住佢就喺度揾叫我揾 Miss Uni，咁我去到我真係冇晒辦法啦。我就要揾 Miss Uni 嚟幫我咯。咁我就白鋪咗佢出嚟啦。我鋪咗呢個 Susan 出嚟之後咧，好多人 contact 我咯，好多人揾我話俾我有一個係我嘅客人嚟㗎，佢好有錢㗎，佢住喺元朗嘅葡萄園，我唔知你知唔知邊度啦，喺元朗嗰啲 house 嗰度嘅。佢嗰陣時佢媽咪入咗醫院，佢自己身體有事，就係咁樣。個姐姐又係原本嘅姐姐又係啦，走咗啦，咁佢冇工人就要請 part time 啦，即係我哋冇辦法啦，要照顧佢媽咪老人痴呆。呢個 Susan 偷咗佢20幾萬咯。OK。20幾萬喺香港其實都係一個好，即係而家都係一個好多嘅數目字啦。係。跟住即係偷咗20幾萬，偷咗啲金啦。啲金啊。跟住偷咗嗰啲海味啊。即係嗰啲花膠啊、燕窩啊嗰啲。咁即係然之後呢個姐姐，即係呢個葡萄園呢個太太就同我講：呢就係呢個 Susan 啦，我認得佢偷咗我媽咪幾多錢啊。咁樣啦。OK，跟住咧？好啦，跟住仲有第二個就係又係呢個 Susan 啊，佢偷咗我同個女嗰啲零用錢啊，嗰度就8000幾蚊啊。OK。即係佢全部都係一樣嘅，係幫人哋清潔。我哋全部都係一樣嘅，佢做嘢清潔係 very good 㗎。跟住就係咁樣幫你整好晒間屋，你唔會覺得佢有啲乜嘢，佢幫你湊小朋友。跟住之後突然之間就唔見咗，其實就偷晒你啲嘢。OK。係啊，但係佢係 overstay 喺香港，佢偷咗好有錢嗰個太太20幾萬，到而家已經係第3年嘅事啦。其實佢喺香港係捉唔到佢咯，佢預咗人哋捉唔到佢咯。佢仲因為佢話還錢俾我嘅時候咧，我成日都揾佢噶嘛。跟住佢就同我講，佢話佢喺香港啲餐廳度做嘢，要做咗嘢先有錢。佢叫我跟住之後，我成日揾佢嘛，佢唔還錢啦。1個星期又話未出糧，第2個星期又話未出糧。跟住又話入錢俾我，咁最後全部都冇啦，喺度推遲。就話我入錢俾你啦，你等一陣啦。佢老闆未出糧啊，孖黐筋未俾錢啊，點樣啊？跟住最後咧，佢就話你好麻煩啊。跟住話我好煩，成日揾佢，跟住就 block 咗我電話，我而家揾唔到佢啦。咁我而家真係冇辦法，佢實在太囂張啦。即係佢實在太衰啦！佢而家係擺明就係我偷你啲錢，咁又點啊？你有證據，佢話你有證據，你咪拉我咯。不過你都要坐監㗎。佢係咁樣執住我哋香港人，即係我哋係冇辦法，我哋都係好慘㗎。Miss Uni，你知唔知啊？即係我哋要湊小朋友，我哋要返工，即係唔係去到最後，我都唔使請個 part time 姐姐啦。即係我冇諗過啲印尼人係，即係佢得佢一個咁衰嘅，真係。
佢一個啫，唔係印尼人，但係佢一個。係啦，即係你知唔知我哋湊 BB，我哋即係冇辦法噶嘛，我哋要翻工噶嘛，你知唔知啊？明白。即係佢偷晒我哋啲嘢，即係我哋要湊 BB，我哋唔喺屋企先要請個姐姐嚟幫手，但係你哋偷晒我哋啲錢啊！明白。跟住佢仲要好衰咁樣同我哋講，即係我都即係已經係喺鋪頭嗰度，我貼晒佢個樣出嚟。即係有啲姐姐喺 Facebook 度同我講，如果我見到佢啊，我話俾你聽啦。我成日我如果喺街度見到佢，我即刻通知你，你唔使俾3000蚊我啦，我唔要錢啦。即係因為我擺咗出嚟，我話如果有人哋捉到佢，你只要報警影住佢，我會俾3000蚊當多謝人哋。即係佢咁樣係每一齊喺香港度係害緊好，即係喺度害緊好多家庭噶嘛。你明唔明啊？明白。等先嗱，我解釋俾印尼姐姐先，因為好多而家印尼人睇住㗎，好唔好啊？等一陣先。Oke teman-teman, ini membawa nama baik Indonesia ya. Saya nggak tahu harus berbicara apa dan kamu masih ngancam gitu loh. Ayah, aku anak OS loh, aku anak OS, kem timah. Jahat banget sih otak kalian. Kalian itu diberikan penghidupan di Hong Kong, kalian kaburan. Jancuk kan niku rek. Jamput kan niku. Ojo ngisi-ngisi wong. Kowe lek nyolongan, ojo ndek negarane wong. Kon kok lek mati bongko mayitmu sapa sing ngolehno? Hah? Ini siapa ini? Kelakuannya siapa ini? Susan, saya tidak percaya dengan apa yang disampaikan oleh maji kamu. Tapi tolong kamu keluar Susan. Aku gak percaya dengan apa yang disampaikan oleh maji kamu. Tapi kok iki ngisin-ngisini wong Indonesia loh. Telek tenan arek-arek iki, Susan, tolong. Kamu part time dimanapun ojo nyolong lah nak. Nah, kowe megawe sing apik lah. Kowe overstay. Saya ingatkan kamu anak kaburan. Hati-hati lek bongko minta donasi kok jarene Miss Yuni kok calo mayit. Ayo, tolong teman-teman. Carikan Susan, di-share ini, share. Aku minta kalian nge-share ke semuanya. Sampaikan sama Susan. Kamu hidup di negara Hong Kong. Jangan mempermalukan orang Indonesia yang ada di Hong Kong. Ayo Susan, tandai cepet. Screenshot. Share sebanyak-banyaknya hari ini. Saya minta ya teman-teman ya. Ini nggak kayak gini konsepnya. Ya Tuhan, enggak teman-teman, enggak kayak gini. Orang Hong Kong sampai nangisi wong Indonesia iki ya apa sih konsepnya rek? Hah? Orang Hong Kong, ya Allah, kowe iki jangan mempermalukan Indonesia, bendera kita merah putih loh. Enggak kayak gini konsepnya. Susan, metu San. Ayo teman-teman, ini para editor, ini tolong, di foto nih, ya, iki akan gempar lagi, metu Susan. Kamu itu overstay, jangan bilang sama orang Hong Kong, oke kah? Overstay ya, lepoking le cokam lo. Nggak gini konsepnya. Apes nggak ada dalam kalender. Otak kamu pedot satu, kamu masuk rumah sakit. Jangan mempermalukan dirimu sendiri. Bejak gak ngono kuwi lho rek konsepe rek, urip ndek ranton ya Allah, Gusti Pangeran. Astagfirullah, sampai isin aku ono majikan Hong Kong nangis ndek live-ku iki jangkrik kon niku rek. Ini ya. 如果我有個工嘅，姐姐話唔見咗銀紙1萬，所以咧佢話我偷嘢，我應承佢咗啦，俾翻。如果有工1禮拜咧，我又俾1000蚊，係咁。咁直到你俾晒1萬蚊為止啦。OK。你點樣俾我啊？你入戶口俾我啊？定係你過嚟呢度俾我？嚇？過嚟咯。你過嚟啊？OK 啦。Oke, jadi sangat jelas sekali ya teman-teman ya. Loh, mati majikannya. Mati apa urip majikannya? Sangat mempermalukan sekali Indonesia ya rek ya. Ojo kayak ngono ya. Mbak Susan, saya yakin kamu tidak jahat. Ayo Mbak Susan keluar. Ini tetangganya Susan siapa nih? Muisi. Ini yang ada di Indonesia juga keluarganya Susan. Ayo sampaikan kalau ini tidak benar, sampaikan. Ini mungkin fitnah juga bisa jadi. Aku nggak percaya sepenuhnya dengan apa yang diceritakan majikane. Golek anakku Mbak Susan, aku nggak percaya apa yang disampaikan majikan. Ayo Rini yang golek aku ya. Mending nyari Susan. Maksudnya piye? Gak paham aku. Suaranya hilang, hilang nih endi. Ya teman-teman ya. Paham ya, ini Susan ya. Tolong carikan.
好，可能今日咧會好多姐姐 screenshot 呢個，因為咁啱咧，我哋有3000個人睇，有600幾個人睇，有300個人睇，有100個人睇，因為我開咗 TikTok、YouTube 兩個 YouTube 一個 Facebook，所以係啊。係啊。係啊，因為咧，我可以 cap 埋個 WhatsApp 對話俾你睇。我同佢講，我話你再係咁樣，我會揾 Miss Uni 嘅。跟住佢就話揾啦，try 叫我揾 Miss Uni 啦。Miss Uni 會問你點解你會揾我做嘢，點解我會喺你屋企咯？佢跟住咁樣咯，即係佢而家係咁樣嘅態度咯。唔係，其實講真，你做嗰啲係唔啱，但係唔應該印尼人對我其他人咁樣。但係講真，你做嗰啲係唔啱嘅，因為唔可以做 part time。我成日講俾姐姐聽，唔可以做 part time，唔可以攞 part time。但係唔緊要啦，呢個錯咗，我唔好話你。但係問題呢個咧講緊印尼人偷嘢，我係印尼人，我點樣係印尼人？我唔中意咧有人講印尼人偷嘢，因為第一個人偷影響好多工人姐姐，你明我意思？喂hilang nggak? HP kok hilang-hilangan tuh, Rek? Aduh, wis kadung ngoceh-ngoceh ini hilang.喂，係啊，因為我係印尼咧，好撚手到啊！唔係，我知道我哋咁樣係唔啱，但係其實我真係唔想咁樣做。我知，我已經係俾啲 agent 玩到係，我已經有冇可能我俾咗錢，我俾成18000蚊，我等咗2個幾月，我都冇工人姐姐咧。即係我全部都請我真係請人嚟姐姐。跟住第一個就同我講廢勞 ，OK。第二個就同我講話咩臨到香港之前2日先同我講話受咗傷嚟唔到。咁我唔問你，你都唔同我講你受咗傷嘅。即係我哋香港人係真係已經冇辦法啦，你知唔知啊 Miss Uni？我明白呢度，因為其實咧好多個 agency 唔需要咁樣做，但係咁啱。你唔好彩咯，所以我明白㗎，所以我都冇講乜嘢。但係講真，攞嗰啲 part time 第一係危險乜嘢啊？因為試過一個工人姐姐做 part time，佢走咗喺洗手間，死咗喺洗手間㗎，有一個 case 㗎。個姐姐咧，所以好危險，唔緊要。而家我講俾你聽啫，其實攞個期嘅攞個工人姐姐係要危險俾你自己。第一，你唔安全。如果佢偷嘢，你可以做乜嘢？乜都做唔到。要求佢偷嘢啦，要求佢他出有問題，佢死咗喺你屋企，你都有問題，係咪先？所以而家冇問題啦，俾你經驗。但係希望你個朋友邊個都講俾佢哋聽，千祈唔好攞 part time，千祈唔好攞 part time。因為我講真，我會邊個都問我 part time，我 say no 㗎。你點樣做都我會先攞嘅。第一，僱主冇人幫手，保護僱主。如果偷嘢，你可以走去邊？但係你都要 report 嘅。你可以講我唔知佢係居佢嘅樓，其實你可以 report 嘅，俾警察嘅。可以 report 俾警察乜嘢啊？因為佢偷嘢咯。但係而家係佢喺度偷嘢嘅時候，咁佢喺我嗰度做嘢嘛，咁我而家即係如果我 report 俾警察，咁警察咪會拉我咯？唔係咁樣拉嘅，唔係咁樣拉嘅，因為之前都有一個咁樣嘅，個姐姐走咗係個僱主屋企，都冇話邊個賴邊個咯，但 record 啊嘛，講俾你聽下次唔可以噶嘛，你係第一次啊嘛。你明唔明啊？係啊，因為我真係你真係可以講我唔知噶嘛，我唔知佢嘅樓，有人介紹，你講晒咯。雖然呢個嘢咧 stop by you 咯，呢個人偷嘢咧 stop by you 咯。其實香港個警察講真，佢哋識做嘅嘛，佢會保護你哋啊嘛。唔知道㗎，就係我報警嘅時候，嗰個警察都我因為我第一日去個 boating house 嗰度揾姐姐嘅時候，我都有報警㗎。跟住嗰啲警察都話你到時去警察嗰度，你落口供要小心啲啊！你唔好話請佢啊！警察都叫我唔好話請佢。唔係請咯，可以當自己個朋友㗎嘛。咁你係當自己朋友信佢係你屋企啊嘛。
佢都你有冇俾錢佢冇噶嘛？佢討嘢嘛，你冇俾錢嘛？你知唔知啊？點樣叫 part time 咧？因為你俾錢，你有個 transaction，你未俾錢佢，你代表係叫佢喺你屋企咯。係啊。所以點解咧？好多人驚咧，所以我成日講唔好請高企嘅樓，萬姐好大，唔好話佢高企嘅樓啊！工人姐姐單間 visa 都唔可以做 part time，好危險。我而家真係好慘啊！真係好多謝你啊，Miss Julie，好多謝你即係幫我啦。係啊，因為而家咧，我唔係幫你㗎，我其實唔係幫你。即係幫我開呢個 live 話，即係我都唔係想要翻啲錢啊！佢係真係我即係嗰個我就只係唔想靠一個香港人再咁樣。我已經唔係想要翻啲錢，我直頭係我自己再攞多3000蚊錢出嚟。如果有人捉到佢，我願意俾3000蚊呢個人。OK，因為嗰個姐姐即係我嗰個好有錢扮優湖灣嗰個太太，佢都話我諗住嗰陣時算數啦，個 Susan 喺度喊，即係冇拉到佢。開頭佢都好似我未點算屋企唔見咗幾多錢㗎嘛，佢就放走咗佢。即係而家佢就估唔到出嚟害下一個人，嗰個人點知係我啊？我同佢係識㗎嘛，即係佢估唔係咁樣咯。即係佢係真係好過分咯。佢就又同我講：你咪揾 Miss Uni 咯。我驚乜嘢啊？我冇偷錢㗎。佢一定話自己係冇偷嘅。知道。我捉到佢嘅時候，佢都喺度喊㗎，喺度話我冇啊冇啊，一係咁話自己冇。我淨係諗住好攰，想翻去按摩，所以我先至走咗。係我唔啱，但係我冇偷你嘢㗎。佢係咁樣咯。咁要而家講俾你聽，我唔係幫你幫佢，但係我講真，做 part time 唔可以，兩邊都錯。但係我冇面啊！我覺得我自己印尼人，我冇面啊，因為偷嘢，唔係第一次嘅，呢個係第二次、第三次，即係因為真係寫咧印尼人啊嘛。我代表我自己係印尼人，我覺得我 feel 到係唔好意思啊，對唔住啊 ，sorry 啊，我大可以咁樣講。如果 Susan 而家聽我個 live，我希望 Susan 都聯絡我，因為點解咧？我成日我唔知咧有冇人講俾你聽，我成日幫個高企嘅樓，如果佢走咗，我成日送佢嗰啲嘢翻印尼㗎，所以我而家講俾 Susan 聽。真係唔好咁樣做。你即係點樣可以整佢翻印尼啊？佢真係喺度害人咯。唔係啊，唔可以逼人翻印尼，除非佢走咗。除非佢走咗。佢唔會翻印尼㗎啦。唔會㗎。佢喺香港好耐㗎啦，佢係諗住繼續 overstay 㗎。唔係啊，如果佢走咗，肯定翻印尼。